Kako ste, gospodine Šćekiću? Jao, oprostite, ja vas uopšte nisam upoznao. Ovo je moj prijatelj, gospodin Šćepan Šćekić, a ovo je moja prijateljica Natalija Mitić. A ja sam Lara. Da ne smetamo. Bože, sačuvaj nikako, molim vas. Dečko, daješ da čaš? Bata Šejn je društven čovjek, pa meni društvo nikada nije smetalo, niti mi je bilo za stolom višak. A ko je Bata Šejn? Pa ja, u stvari mene su tako zvali dok sam bio mlad, naravno, ali Luče me i dan danas tako zove. Jel' tako? Izvolite. Izvolite. Fino, sada lepo da se kucnemo i da nazdravimo za susret i za poznanstvo. Ko je Luče? A tako smo zvali Nataliju, Lutkica, Lutka, pa eto, ostade Luče do dana današnjeg. Pa za Šejna i Lutkicu. Ništa, molim se. Momak, To je na veselje. promeni stoljak, donesi čist. Moment, za sekund se vraćam. Stvarno ne znam kako sam sve ovo mogla Molim te, pogoditi. to se čak i meni dešava, doduše, ponekad. Ma meni uvijek. Kad god pijem crno vino, uvijek upropastim stoljnjak, haljinu, tepih. Mirno, Šćekiću. Obuzdaj se, Šćepane. Polako. Ne brzaj. Ne krvavi ruke, Šćepane Šćekiću. Broj do 150.